razvratnik i narkoman. Ja se ničeg ne sjećam. Ne bi ja tebe htio gledati za par godina u suparničkom timu. Ali moramo te maknuti na neko vrijeme. Da. Si ti čuo za Trećić? Znam ga iz Križaljke, naš najudaljeniji naseljeni otok. Hoću da odeš tamo i organiziraš lokalnu upravu i samoupravu. Eto, napokon smo u prigodi upoznati se. Tonino Smeraldi. Mesijak. Bojim se da smo napustili područje dostupnosti svih mreža. To znači ni interneta, ni e-maila. Dobar dan, dobri ljudi. Buon arrivare, poveri, na Trećić. Dakle, molio bih vas da se sutra nađemo na ovom istom mjestu. Posla je puno i najbolje da krenemo odmah. Projekt je zelo. Tak, Feri. A što ako se neko razboli? Mi imamo tu kamonu. Dottoresso, a voi betegi? Stanite! Tako naprave svakom povjereniku i svaki je na Trećiću propao kao čovjek ili bar kao političar. Jebote, život 10 godina, 7 povjerenika i niko ne uspije ništa. Stani! Jo sam, ali bi boj... Ali Susan, dosta. Spuštaj ruke, pa govoriš li hrvatski. Ti meni hoćeš reći da je sva roba na otoku Prošvica? To strašno zvuči, ali nije tako. Nego kako je? Negdje malo bolan tu gornju usicu, ona ti je spojena s nosom. Nos ti ide do čela, a iza čela ti je mozak. Alala! Dobri večer. Tako bi ni od tebe. Samo onda mogu. Ja već mislio poližem ovaj siršin, mogu ga sve uvesti.